a TikTok video a itom ema wangin a pasalin voice som pali ka pin ama ngei po a in ti hlum zui Brazilian influencer Eliane Ferreira kumsom thum pangami chu vanduai thak takin a TikTok video a it om tak ema wangin a pasalin a kap hlum ti hriatani a dasanin a tarlan danin he influencer hi a pasal Antonio Aguilera Cantapoli kumsomli pakhata upa chuan a fanu hmu lain voice om pali zet a kapa a hnuwa ama nun na po ala zui ti tarlan ani police report atanga alan danin nu patuak te hi nu ber social media lama a in post dan chung changa anin hial buai fo ni in an soya trong kam mai po du tok lovin anin sual pha fo ti an thian tha te chuan an soilang bok anin kar boruak chuan chiat lam pan zelin January ni somni pali khan a video pakhat TikTok lama a post chuan an nu pa in kara in nial buaina chok chuakin a pasal thinrim thut chuan an fa te hmu lain voice som pali zet a kap zuitani anu pui aka hlum nu hian ama ngei po silain ain kap zui ti police te chuan an soyani social media star Eliane kumsom thum pangami le a pasal Cantalupi kumsomli pakhata uparwang chu Ponto Porá Brazila an chen na in hnung lama cholni liam ta khan mu ani thu dasan chuan atar langa police ten ruang an charla hian anupui taksa silai kana hliam mun som pali zet an hmu a akut ding lam ru atliak boka a pasalero alua silaya kana hnu ma mu ani a mani in ka pani ngei an rin thu an soyani police te soidanin nu patuak in nial buai dan le pa berin silai a me puadan kim chang chu an fanu kumrok mi in fia takin a soi thei tian tar lang bok social media kan man dana film khur atul ta hle mai Malaysia Sarawaka mei chetlei rol pakhat kumsom paruka upa chu miri lok apa police ten an hren mek line pong sualani tian soya hetlei rol hi January ni riat khan dan lawa poisa khelna case kai hnoya thu zo fia tan police ten manin tan ina anda tani pong sual tok tu tlei rolin police te hna report a the lu atanga alan danin jing lamdar li le dar nga in kara tan in sel danga tangin an dana sela mipa zel tang pakhat a local ti asoya station toilet a hruain a pong sual zui ti asoi bok asoi zel danin a sel bulatang ama pong sual tu hian a pong sual theinan cha bi a kol ni in asoya pong sual ani lai hian mi padana sel som pahnih lai chu thunei tu ten an kal lo ni in asoi lang bok Malaysian National Police Chief Abdul Hamid Bador chuan he thil thleng hi pomzam mai chiani lo ti soin poi khoi tu hi riat chua ani ngei theinan uluk taka chui ani don ti atar lang ani hetlei rol pong sualna thleng kai hnoya police na thok mi pahnih chu ban an ni to bok mitam takin mei chetlei rol kumtling lo lok apa hren ani chu mak an ti in police department dem na oka anasa hle bokani sarkar lama mi poimo tam takin rang takin tlei rol chunga thil thleng chu chui chiang hal turin police te an riat tir to bok Andhra Pradesh Madanapalli khopuya January somni pali cholni zan tlai to lama nu patuak te chuan an fanu te pahnih chu rong takin an ti hlum tian soya nu patuak V Padmaja le V Purushotham te chuan an fa te thito chu tinung le turin thil ti theina sang takan nei tian ring tlatani police te hna an soidanin nu patuak te hian an fanu te pahnih Alekia kumsom ni pasari mi le sai divya kumsom ni pahnih mi te chu pathian hne na tanga thu andon angin in thoina tan an hlan tamayani ti an soya an fanu upazok Alekia hi Indian Institution of Forest Management zirlai ani a anau pangjok divya hi BBA zirme kani thu the news minute chuan atar langbok nu patuak te hian an fanu te pahnih chu dumbbell mangin an vohluma zan tlai to lama an chen na ina police te an va thlen chuan an hne na khowar thleng min ngak ula kan fa te nun na chu kan la le don ani ti in police te an lo ngen nge ni Times of India ina tarlan danin nu patuak ten an fanu te an soi saklai hian an auri po an riat thu an soya
an chen na ina hian sa kho ser le sang kai hnoi thil tam tak mu ani thu police ten an soibok nu patuak ta hi police ten an la nga la an kho sak dan le an chet dan kim chang an chui zui mek ti thu nei tu te chuan an soi langa an chung chang ngai tu atur hian hun tlem an lamamo thu po an soi tel bok ani covid wata khum ruak aum theinan doctor in covid-19 veidam lo pahni athat Italy Lombardy damdo in pakhata thoklai damlo en kol tu doctor Carlo Mosca kumsomli pasari mi chu covid damlo pahni nunna latua pu ani awangin man ani a Carlo Mosca chu sangni somni March thaliam ta khan hospitala adamlo en kol lai mi pahni kumsom ruka upa Natale Basile Angelo Paletti kumsomriat mi te thattua pu ani a he athil ti rap thak takhi WhatsApp message satangin atho pui nars dangten an threchuak ni in an soya prosecutor te soidanin Dr. Mosca chuan ENA wat in charge ani angin khum all omtir adu awangin adamlo en kol mi pahni chu damdoi mangin an nun na ada tha tian tar langani he covid-19 damlo pahni thina kai hnoya hian mi tu ti hriat lo mi pakhat chuan sangni somni April thatop lam khan complain a thelu ta prosecutor ten WhatsApp message kaltlangin poi khoi tu doctor chet dan hi an chui zui ta ni Dr. Mosca chu tual tha thu boi ortir ani mai baka damlo hrisel na record no re tu pu ani a na tanga ban ani baka athil ti hi thuk le zuala chui zui ani tur thu thu nei tu te chuan an tar langani Meichia som pariat zet thina mo phur tu pu papakhat kumsomli pangami chu Hyderabad ta man ani thu police ten an soya January ni li liam ta khan nu pakhat Venkatama chu an chen na Jubilee Hills Hyderabad ta rong taka tha ani a mai chu petrol le ani nuwa hal ni in en tlak lo khopin akang chiani atak sadang po a chena sa hle ni in an soibok ni som ni chung zet police ten tual that tu an zon boi nuwa an mirin hlelber maina ramulu chu an man zui ta ni maina ramulu hi lungcher tu ni in city police task force le Rachakonda police strang kop te chuan thei top chua an be nuwa an man ti an soya a chan chin an han chui thuk le deu zel nuwa a ma in zela tangin atlan chua to thu an hrele a Meichia som paruk zet a that to tian hre chuak tabok kumsom ni pakhat mi ani in nupui aneya reya rial ma in anupui chuan mi padang laka ui re sanin atlan bo san zui ni in an soibok heta tang hian Meichia te huat na le an chunga thin urna na satak apai chowa Meichia to phot chu zuwa atum hau lo ni in an soibok maina ramulu komsomli pangami hian sang ni pathuma tang khan tual athat trana a meiche ti hlum du te chu sumina thema zule thei tui in tur te pe in athata anthil hu nei te lak sakin atlan chezui thin ti CP Rakakonda Mahesh Bhagwat chuan asoya thu nei tu te soidanin July sang ni som ni khan hemisual hi zela tangin atlan chuak le a meiche pahni chu athat le ram ni in an soibok